Rero bakunze ba Samuzo timbanje kubasuhuza nizera ko mumeze neza. Bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Ngoma warokotse jenoside yishwe urw'agashinyaguro. Nduwamungu Pauline w'imyaka 66 y'amavuko warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yishwe n'abantu batahise bamenyekana ku wa kane tariki 14 Ugushyingo 2024. Urupfu rwa nyakwigendera rwamenyekanye mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki 15 Ugushyingo nyuma y'uko bamwe mu baturanyi bamushakishije bakamubura. Umuyobozi wa Ibuka mu karere ka Ngoma Biseruka Omari avuga ko mu busanzwe uyu mubyeyi yari atuye mu mudugudu wa Kabungo, akagari ka Rubango, umurenge wa Rukumberi, yari asanzwe abana n'umwana muto wigaga. Abamwishe ngo babikoze mu masaha y'amanywa, hanyuma bamujugunya mu kimoteri barenzaho itaka, umutwe barawutwara. Kugeza kuri uyu wa gatandatu ukaba utari waboneka. Nyuma yo kutamubona, abaturanyi bakomeje kumushakisha, babona ikimoteri kirasibye baba ariho bamushakira, basangamo umubiri we. Biseruka ati abamwishe babikoze hagati ya saa 7 na saa 8 z'amanywa, bamujugunya mu kimoteri mu rugo rwe bamukuraho umutwe. Aho bukereye abantu bari batangiye gushakisha aho yaba ari kuko bari baraye batamubonye, niko kumubona bamusanga mu kimoteri yakuweho umutwe. Avuga ko abamwishe bari babigambiriye kuko yari atuye ahantu umuhanda munini wa kaburimbo, kandi hagati y'abandi bantu ibipangu byahanaga imbibi. Biseruka ati nta muntu uzwi bari bafitanye amakimbirane, ababikoze rero ni yagenga bitekerezo yo kugirira nabi uwarokotse jenoside. Mu gihe iperereza rigikomeje, abantu babiri bakekwaho uruhare mu rupfu rw'uyu mubyeyi bari mu maboko ya RIB. Rero nk'Abanyarwanda, ibi si ibintu byakaturanze, kuba wakwifata ukica umuntu umuhora ubusa. Hoshye niyo haba hari icyo mupfa, badushishikariza ko mwajya mu nzego zibishinzwe zikabikemura bitagombereye kugira naho umuntu abura ubuzima. Rero uyu mubyeyi katumwifuriza iruhuko ridashira, twihanganisha n'imiryango ye. Rero yanga akaba ari amakuru cyo ku Samuzo TV. Bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira kweze kubona amakuru ku gihe. Thank you.